Yaba o tswa a jere sefapano sa hae mme a tla nqalong e bitswang lehata eo ka seheberu ho thweng ke kgolkgotha ba mo thakgisa hona moo a ena le ba bang ba babedi e mong ka letsohong la hae le letona e mong ka ho le letshehadi Jesu yena a le hare ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka haro Mantswe A Supileng a sefapano moo re tla tsamaya le ba manuli ba ona ba supileng teboho o re ha o le teng. Selemong sena ka haro Mantswe A Supileng jalo ka dilemo tse ding tse fitileng re rata ho kena mantsweng ana re hopola diqhoku tse ileng tsa feta ka mora tshepi ena tseo Modimo o se o ile wa di hopola re hopola ka tshwarelo Ntate Moruti DA tshwaela Ntate Moruti MP Leseba Istale Moruti KD Lisia le dikakapa tsohle tse santsaneng di na le rona tse ileng tsa feta mona mo re emeng teng empa Jesu o ne a re Ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang mme ba arolelana diaparo tsa hae ka lotho Hurialo moefangedi Luka kgaolo nya 23 temana 34
mme letsoho la Modimo le supile Moruti Mochekoane wa tseki qwaqwa hore manolela lona. Hodima taba ya lehata Calvary momamedi kranione ka sekgerika re kopana le Jesu sefapanong a leketla a dutla madi a kentse mofapa hloho wa miutlwa a shwa kilifule sehloho la ho thagiswa thagiso nakong eo e ne e sebediswa e le kotlo ho batho bao e neng e le ditlokotsebe babolai mashodu kapa ba entseng hobe ho kgahlano le mmuso wa Roma ba neng ba thagiswa ba ne ba tlwaetse ho rwakwa bana ba thagisang ba buela mantswe a mabe ha ba ntse ba liswa ke bohloko ba ho thagiswa batho ba neng ba thagisa ba ne ba tlwaetse mosebetsi wona wo mobe me ba thagiswang bona ba ne ba lla ha bohloko ha ba bang bona bohloko bona bo ne bo ba hlantsha ba bua dipuo tse ngata tsa mefutafuta momamedi Jesu o ne a thagisitswe le disenyi tse pedi se seng ka letsohong le letshehadi e le Gestase ka letsohong le letona e le Dismas ha tsena tsohle di ntse di etsahala Jesu e sale a thutse a etswa hampe a ntse a mameletse a se a hlamisa molomo wa hae jolo ka konyana e iswang tlabong le jolo ka nku ya semumu pela bakuti ba yona a hlamisa molomo wa hae konyana ya Modimo itse ha ba ntse ba maketse a bua konyana le hlomelo la ntlo ya Dafita ga bo sa fele morena wa kgotso le ntseng la pele Ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang o tshwarele matsoho a rekisitseng ka mora motho a Judas o tshwarele matsoho a boi a Pilato ya kileng a tshaba batho hore na ba tla reng o tshwarele matsoho a khopo a bahlabani ba neng ba mosoma ba mo shtapaula ba mo tshwela ka mate ba mo rwesitse mofapahloho ya miutlwa o tshwarele matsoho a mona a tletseng lehloyo boikgantsho boikgohomoso a bafarisi le baholo Ntate o ba tshwarele Jesu o bua le Ntate le ntseng la pele momamedi bangwadi ba thuto ya Modimo ba re mantswe a Jesu sefapanong ana pele ke thapelo Kriste o rapella batubi ba hae o rapella ba mo yentseng hampe Ntate o ba tshwarele tshwarelo modumedi ha se ntho e bobebe Jesu re tshwarela batho bana ba le balle Ntate ba le balle sena seo ba nketsang tsona le ha ba nthobile masapo ba bile ba kokotelletse matsoho ka le maoto ka dipikere tse kgolo le ha ke dutla madi ke tabohile Ntate o ba tshwarele bohloko ba sefapano Jesu a buare ha ne a ruta barutiwa ba hae thapelo ya morena o re Ntata rona ya mahodimong a hopola mantswe a tshwarelo o re tshwarela melato ya rona jolo ka re tshwarela ba nang le melato le rona momamedi bua jolo ka mo Pesalema ba se kenyena ho Pesalema
ya 19 temana ya bobedi. Ke mang ya ka lemohang diphoso tsa hae kaofela? O ntshwarele tse nkgakileng. Re hloka tshwarelo ya dibe tsa rona. Ke ka hona mo Besalema Dafita Besalemeng ya 32 temana ya pele ya reng ho lehlohonono eo tshito ya hae e tshwaretsweng, eo sebe sa hae se apesitsweng. Le pasekeng yena kopa tshwarelo ya dibe tsa hao sefapanong sa Golgotha, ka baka hopola mantswe a mmina sefela ya kileng a re ho fedile ke lehlohonono. Jesu o ntshwetse tshwarelo e teng. Dithoko tse nkgarametsang di kgutsisitswe ke Jesu. O ngwaneso, hlo dumele, topollo o e amohele. Sefapanong tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng. Tshwarelo e teng le bophelo bo sa feleng. Moya wona wa tshwarelo o boima. Le wena ikopele tshwarelo ho Modimo, o be o tshwarele ba o sitelwang. Pasekeng yena Morena Jesu o entse poelano pakeng tsa ba etsa dibi le batlodi ba molao. O ba tshwarele ho bana ba tsebise o ba se etsang. Ke ka hona mmina sefela reng bonang sefapano mmoloki wa batho hore lopolla tahlehong a inela lefu a shwa ke lerato le a re ratileng. A re jaela thohako re lokollwe dibing. Dikgoro tsa ke popi tsa madi serapeng sa kgethesmane tsa rothela fatshe, empa ho fedile molao o phethilwe. Madi jwale a lefile. Jehova o kgotswe ka Kriste Morena. Amen. Re setse ka dikgato tse tsheletseng ka pela rona, kgato e lengwe ka mora rona. Jesu a re ho sona, ka nnete ke re ho wena, o tla ba le nna ka jeno paradeiseng. Re ntse re le ho moefangedi Luka kgaolo 23 temana 40 mme ya re tlisetsang lentswe lena la bobedi ke Ntate Moruti Nombula wa Thabong Welcome. Re lentsweng la bobedi la sefapano, re hlorong ya pheletso ya Golgotha. Sa Jesu sefapano ke se hlomilweng mahareng a difapano tse pedi. Jesu konyana ya Modimo e patiseile ke bohloko ba nama, e patiseile ke mmele o babang. Letsohong la hae le letona ho eme se seng sa disenyi se lekanyang tumelo e tlang ho tla. Me letsohong le letshehadi ke se seng hape sa disenyi tse netefatsang ho robeha ha tumelo e seng ho Kriste Jesu. Kgehlong lena selemong sena se hodimo sa dikete tse 22 Jesu o boela patiswa ke botho, mme o boela batlela botho tsela le bophelo. Ke ka baka leo ha o hlahella thapelo ya sesenyi se neng se bitswa Dismas. Hare morena o nkgopola o kena paradeiseng. Jesu a netefatsang kgato ya hae, ka jeno lena o tla ba le nna paradeiseng. Ntumelle momamedi ya ratehang wa Lesedi FM, momamedi wa molelwa, re ke re tadime karolo tse pedi tsa difapano
tse patisitseng Jesu. Karolong ya pele ya sefapano ke tumelo e bitswang ya Christus. Ke tumelo e hlalosang ka Seheberu go tsetsela le go labalabela bakeng sa hao le mong. Ke ka baka leo tumelo yena e leng ya ithata ya itshepa. Ke ka baka leo re lelwang tumelo yena e batlang tsempe fela le go tse lokileng tse monate, e kgathallang sefapano sa yo bohloko bo sa tsejweng ke tumelo yena ke re bo re boelanya le Modimo. Ka nako ena tumelo yena ha ya ka ya elellwa ha morae mogolo a hlahella, ha e mong wa leloko a mo tsebisa ya monyenyane ya na shwele o kgutlile, mme o boetse wa phela. A ba le tumelo ya potso e reng e sale ke na le wena, ha ke ya ka ka o fosetsa, a lahlelwa ke polelo e reng wena o na le nna ke go wena ka matsatsi ohle. Tumelo yena e botsa tsa bogodimo, e sena matla a go arabela boikarabelo ba leeto la yona. Ha elellwe gore Kriste Jesu o mo jaretse mahloko ohle le mahlomola ohle, empa le ha go le jwalo ga tswala tumelo ya bobedi e reng ha o elellwe gore yena ya re shwelang ke ka baka la ka le wena le tumelo ya Dismas e le tumelo e batlang kgoro ya legodimo, gobane re buletswe phatlalatsa kgoro ya legodimo. Mme tumelo yena ha ya tsamela go Jesu Kriste ya tsa thapelo o nkgopole ha o kena paradeiseng. Mamela Jesu Kriste ha rabela tumelo yena o re kajeno ke nnete, kajeno o tla ba le nna paradeiseng. Jesu ha sebedisa ke nnete lentswe lena ke la sekgarike la reng verelei, mme verelei ke lentswe la reng amen. Ha o tadiba sekgarike ha o re amen, o re ke dumetse ke di amoetse tsohle ke sena dipotso, empa mona ha sebedise amen ya sekgarike, o sebedisa amen ya sejuta e reng ho yena ke o tisaletsa, gobane ya re tshepisitseng wa tshepala. Ke tla ba le wena kajeno paradeiseng, mme ha Jesu a sebedisa lentswe lena ke tla ba le wena kajeno paradeiseng, ha bolele ho ya ka lentswe la sekgarike ka letsatsi leo la maobane fela, empa re le kajeno leshodu molai senokwane se aperweng ke depression, se bolaya mme, se bolaya ntate, se na le sebaka. Mme moefang di Luka o re katella ka re hlokomedisa ha tisa polelo yena e boletsweng ke Jesu, a sebedisa karolo ya tshupo ya mantswe e leng yona fielo ya e sebedisang pele a qetella polelo ya hae, e hlalosa hore tse ke di buileng pele di na le matla, di na le tsitsipo, di na le boitlelo ba o tlatsa tse tlang ho tla. Mme qetellong o ya ema ha o fitla fielong, ha o le mobadi wa buka o kga moya. Jesu a kge moya fela, empa o bopa moya wa ho bula kgoro ya legodimo le wena kajeno. Jesu re mahlokong a hao o ska lahla moya, o ska tima moya, ke na le wena ka matsatsi ohle jwale le mehla e sena ho fela. O nkgopole ha o kena paradeiseng, ke tla ba le wena
paradeiseng ya ka Kriste Morena. Amen. Lentswe la boraro la Jesu hale sefapanong. Jesu ha bona mmao le moruti wa eo a mo ratang a bapile le yena, a re ho mmao, mosadi bona mora wa hao ke eo. A nto re ho moruti wa bona mmao ke eo. Ka yona nako eo moruti wa eo a mo nkela tlung ya hae. Ke moefangedi Johanne kgaolo 19 temana 26 Supileng. Mme monwana wa Modimo o supile Moruti Matsoso wa Bloemfontein ho manolla lentswe lena. Re ntse re lo dima thaba ka mora hore dintho di etsahale. Jesu hale ka hare ho bohloko momamedi ya ratehang ka nako eo a tadimang fatshe, o kopana le motho ya kileng a mo beha dikgwedi ka hare popelo ya hae. Jesu ha tadima motho yenwa, a kopana le yena a tletse maswabi a maholo. Jesu ha tadima motho yenwa, o kopana le mosadi ya tabohileng. Jesu ha kopana le motho yenwa, o kopana le motho ya tletseng potso e senang dikarabo. Jesu ha tadima motho yenwa, o fumana motho ya reng ke tla thuswa ke mang, hobane ke ne ke beile tshepo ya ka ho wena. Jesu ha tadima motho yenwa, motho eo Jesu mo tadima momamedi. Re bua ka mmae ka sebele, re bua ka Maria, motho ya tlileng a mo setse morao, o ne a tletse dintho a sa tsebe a etse jwang. E re ka nako ya mo tadimang, o bona ka thokwana ho yena ho no ho eme morutuwa na ratwa ke Jesu. Ya ba Jesu fetola maemo, o re ke a tseba tshepo ya hao ne le ho nna e ka kgona na jwale ke fetole maemo, ke o fe mora yeo a tla o hlokomela. Momamedi ya ratehang nakong ya hona jwale, ha re le ka tlase sefapano, re le basadi, re le bomme, re tlala thothomelo, ha re tadima bara le balekane ba rona ka lebaka la hore re suthile mohaong wa sefapano, re suthile. Ha re tadima Ntate, re bona sera, ha re sa bona tshireletso, ha re bone poloko ka lebaka fela re tlohile mohaong wa sefapano. A mo tadima, a bona dikeledi tse sa feleng. Ha tadima dikeledi tsena, a utlwa sello nakong ya hona jwale sa mosadi madi a tsholoha ka letsoho fela la hore mora bona mmao ke eo. Tsatsing lena re kopana le bara ba ntshang madi a batswadi ba bona. Tadima mosadi ya tletseng tshabo, ha ke tswa mona ke tla etsa jwang? Ke na le bana le lapeng lena, monna yena o nea tsohle. Ha Jesu o tadima, o utlwa Mantswe mosadi bona mora wa hao ke eo. Bebele ke balang e tlisa kopano bakeng tsa batho ba babedi. Ngwaneso mo dutseng teng, tsamaya le batla kopano, mosadi le mora, tsamaya le lo ratana. Kopana le mosadi ya dutseng positioning ka lebaka la ho ifua ke motho wa ntate, ya mo sebedisang, ya mo etsisang dintho tse a sa di batleng ka lebaka fela la position. O utlwisisa hore ha hona letho ka ko bolele ka tlasa sefapano a batadima ba
mosadi re hloka bara ba re nkelang ka matlong a bona ha ba re nkela ka matlong a bona re hloka ho ratwa re hloka bomme ba fokotsang lerata melomong ya bona re hloka bomme ba le ikokobeletsa balekane ba bona re hloka bontate ba lo ratang balekane ba bona ka go lentswe lena ha re lo kopana re lo ba le lerato ha re lo phela ka khotso ho lekane ka tshollo ya madi ho lekane ka o sa ratane ho lekane ka o hloka khotso nakong ya jwale selemong sena ha re ye sefapanong re re ntate go sitetswe e ka kgona o re tshwarele hobane na qeta ho hopola motho a mo fa le tshepiso hobane yena wa tshepagala ha o mo nkile wena ya tlo kenang kgatong ya dikamano hopola fela kamano ya Jesu a yentseng ka tlasa sefapano wena ngwaneso ya ratehang o lelapa la hao o sa tsebeng o etsalang ka lona ya lo utlwa lentswe la sefapano o tle o be le poelano o tlo be le tshwarelo fela o itshwarele pele o tlo tseba o tshwarela batho ba bang o tlo iketsetse ka morao hore ha o dutse ka tlung ore ha wena o le teng ha ke batle tsebo ya dintho tsohle lebaka ke leve wena Jesu o ntekane ere ka nako eo a bina sefela Maria ke sekilwe ke Jesu ke dutse ho yena ke apere lerato ka matsatsi ohle le wena ngwaneso tsamaya o lo sikwa ke Jesu morena ka nketsetse lona hantle ka Kriste morena amen. Dikgato di tharo ka mora rona dikgato di nne ka pela rona lentswe la bone la Jesu Kriste sefapanong moefangedi mareka kgaolwa leshime le metswe mehlano temana mashima mararo metswe mene e re ka hora ya boroba mono le mong Jesu a hua ka lentswe le leholo a re Eloi Eloi lama sabachthani ha o fetolwa ke hore Modimo wa ka o ntloheletseng na sefapano sena se jere nomoro nyena ya bone selemong sena ke Moruti Ledimo wa Thabong welcome Eloi Eloi lama sabachthani Modimo wa ka o ntloheletseng na ha o tlile hora ya botshelela le fifi le ba teng lefatsheng lohle ho fihla hora ya boraba mono le mong ka yona nako eo Jesu konyana ya Modimo o leketlile sefapanong ho shwela nna le wena Moetsadibi hara le fifi le o le tsholetso Jesu a qala ho hweletsa ale ka hare ho mahloko le mahlomola batho bohle ba tadimile ba bohile ale ka hare ho makakabetsi ya lefu a imetswe ke bohloko bo ka hare ho ditho tsa hae tsa mmele wa hae o tabuile ko shapua mmele pele le moya tsa hae di sena matla mmele wa shautwa ba hatong ba le utlwisa ra hloho ho sena mo phunuhileng teng ile di swale maqeba le matetetso fela a bohloko a tshabeha mari a tswa maqebeng a hae hona ane a rothela fatshe e kaka hona ho utlwala mmena se fela wa kodi ya malla sereng wa khazula ganna yami iwela phakathi kuze ngisifishe kuwe ngaba lika Yesu tabatsena mommamedi wa ka wale sedi FM di phethahatswa ke mafangedi Mateo bukeng ya hae ya ingotse nya tshenono
o re ha lefifi le padela lefatshe ke ka nako mosebadi bano o neng o tswa letsohong la lenoloi o nyolela ho Modimo o ena le melopelo ha baledi ke ka ho lefatshe le ile la fifala la ba lefifi lengolo le mme lenoloi la nka pitsa o tshesadi mano bela itlatsa ka mollo wa letane la ya khala lefatsheng ha ba hlamantswe le diaduma le mahadima le tshetsinyaho ya lefatshe mme le lesela la tempele la ba la pepelana ka lehare mme le mophetho wa seaparo sa Jesu wa tlala tempele a thetse ka nako eo le hodimo le mametseng sello le mahlomola le ho holetsa ha Jesu hore Eloi 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 lama sabakthani Modimo wa ka o ntloheletseng ke ka nako eo a holetsang Jesu o na bona ekare Modimo mo tloetse fela o mo furaletse o na bona ekare Modimo Ntate o suthile ho yena Jesu yena o na bona ekare Modimo ha utlwi sello sa hae a thile hodimo le khutsetse le sethu ka motsotso ka fihlang bohading ba hora le mametse kgweletso le uduma ha Jesu se fapano e mo mamedi wa ka ya ratehang le wena hle pasekenyena tadima Jesu se fapano o holetse jwalo ka yena o re Eloi 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 lama sabakthani Modimo wa ka o ntloheletseng e mo mamedi khale batho ba o tshela mamina le maraba khale batho ba fetoile dira bophelong ba hao ba bang ba batho ba ne ba o lwantsha ba o tsohela matla ba batla hloya hao e mo mamedi khale batho ba o hlokisa khotso ba o monela mo le ba lelapa la hao ke ka nako ena ba sekenyena mo mamedi e o hlokalang hore o holetsa o Jesu ha thagisitswe mo sefapanong ba ba mo mamedi wa ka ya ratehang ka nako ena mesebetsi e fedile ka jeno ba bang ba batho ba ka go ditronko ha mole di tshankane ka le baka la diketseletso tsa mona le lehloyo e mo mamedi ba sekenyena ba bang malapa apshatlehile ka lebaka la batho ba khopo a mamalapa mo mamedi wa ka bana isetse e le dikhutsana ka lebaka la batho ba sena mohau le qenehelo ka nako eo o no bona ekare Modimo ha utlwi a thi o thotse o mametse sello sa hae ena ke nako mo mamedi wa ka ya lesedi ya ratehang ya o di holetsa o Jesu le wena o re Eloi Eloi lama sabakthani Modimo wa ka o furaletseng o tadime sefapanong ho yena hobane ke mo kamedi ya danang o tseba se o se hlokang o bina se fela se ding ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona le sehlabelo se ntlisetsang khotso o le o ka tlala madu ha fihla difefo di se tswalle sa Jesu le lerato la hae di keke da tsutha ke ka ho mo mamedi wa ka ya ratehang Jesu yena a ipiledisitseng makgopo ka lebaka la sebe sa ka le wena ho dato di shwela sefapanong a thagiswe e mo mamedi wa lesedi FM wena o mametseng o le hole le hautu atumela pasekenyena le wena o tlo fumana mahauto o tlo hlautsuwa ka madi ya Jesu a tsholletsweng a letadeng ya tefelo a ho ka letlau ho hlatwa sebe sa ka le wena ha mmao le tshila ho le ka jeno sena ho tlo utlwale Mantswe a sebe sa hao se tlositswe mme bohloko ba hao bo phekutswe e mo mamedi hobane Modimo Ntate o utlwile sello le uduma ha hao le meho ya hao pasekenyena jalo tlo bina sefela se setjha se reng satane ke mohlotse mme matla hae a fedile hobane ha tsohle dile ho sala Modimo e mo mamedi o lo bina mantswe a sefelareng to dumele to pollo o e amohele hobane sefapanong tshwarele teng le bophelo bo sa feleng Eloi lama sabakthani Modimo wa ka o ntloheletseng Modimo a le boloke a le fe bophelo le matla ka Kriste Morena amen re lentsweng
la bohlano la konyana e ntseng e leketlile sefapanong mme moefangedi Johanne kgaolong ya 19 temaneng ya 20 o re taba tseo ha di fitile Jesu ka o tseba o bane taba tsohle di se di phethehile a re ke nyorilwe e le hore lengolo le phethehe ka molomo wa Moruti ngaka Moshoadiba wa Rocklands Bloemfontein. Momamedi re ka hodima thaba ene se ka ba dihora tse tsheletseng mora wa Modimo a leketlile sefapanong ka hara lefifi la bosiu mokhathala wa fihla ho konyana ya Modimo ka hara lefifi la bosiu matla fela ka hare ho yena a fellwa le ke moya wa ho hema a tepella a hweletsa a leka hodima thaba a hlanuhetswe ke metswalle a hlanuhetswe le ke barutuwa ba hae a tadima lehodimo le mo bitsitseng ke nyorilwe ka hodima thaba moefangedi Johanne o re masole a mo atamela a mo utlwela bohloko a atametsa ho yena a seni e kopantsweng lenyoko e bitswang postcard ba mo neletsa yona ba itlamme hodima sefate sa isopa momamedi ditsebidiri a seni yena e kopantshitsweng lenyoko e ne e fuwa batho ba tliswang ka hodima thaba ho thagiswa ka tsela ya sefapano e le tsela ya ho ba matla a tla fele ka hare ho bona ho phethahala ka hodima thaba mantswe a reng ba nneile nyoko ho ribe dijo tsaka mme ho nyorweng haka ba nneheleditse a sene a utlwa bohloko mmeleng wa hae hoba wa utlwahala lentswe ka hodima thaba ke nyorilwe ba itshepelang wena e fela ntate ke wena ya ntshitseng bophelong ya mme kana ka o tshepa ke sa tswalwa o seke wa ba hole le nna ka hara lefifi ha kena ya nthusang masapo a ka kaofela a tepeletse pelo ya ka sefuba sa ka ya kibidiha jwalo ka mafura a dinotshi matla a omella ka hare ho nna o mabedi wa utlwahala seroki se reng ba nyorilweng tong le tlemetseng sedibeng sa bophelo moya phutheho di tlatsana dire motho mang le mang ya nyorilweng a tle ka hodima thaba hara lefifi le letsholetsho ho utlwahala mantswe a reng ana nka hlatsuwa ka eng
ka madi a Jesu fela. A na nka pholoswa ka eng ka madi a Jesu fela. O dintle hakakang pororo tse ntlhatswang ke tsa madi a hae, ke madi a Jesu fela. Momamedi ka hodima thaba, ho utlwala mantswe a reng ke nyorilwe. Lekgotla la ba bolotsana le ntikile, ba hlabile diatla tsaka, ba kgodisa mahlo a ka, ba nkatata, ba ntsha dikotsi mmeleng, ba arolelana dikobo tsaka, ba laotse kobo ya ka ka lotho. Wena Modimo matlaka, phakisa o nthuse. Ho utlwahala polelo ka hodima thaba, o nyatsitswe, a furallwa ke batho, ke motho wa mahloko ya tshabang ho tadingwa. Kotlo ye re tlisetsang kgotso e mo wetse hodimo, me re pholoswa ke maqeba a hae. Moprofeta Esaya a ba bua mantswe a reng, ka lebaka leo ke tla mo fa kabelo ya hae hara batho, ho arolelana kgapo le bohale, hobane ho netse moya wa hae lefung, mme o badilwe le dihlola, o jere dibetsa ba bangata, mme o tla rapella batlodi. Momamedi ba sekeng yena, Jesu o mona tjena, hore lefu le mahloko di tle di fele. Momamedi ba sekeng yena, Jesu o re kopela mohau o motjha, hore nna le lona ba nyorilweng re tle metsing ka Kriste morena wa rona. Amen. Re furalla sefapano sa Jesu ka dikgato tse hlano, mme ka pela rona re na le kgato tse pedi tse re busetsang hape ho sona. Lentswe ke la botshelela, itse gobane Jesu a nke a sene, a re ho phethehile, yaba o kebisa hloho, a nehela moya ka mo moefangedi Johanne kgaolo a 19 temana ya 30 a supisang ho Moruti Lakaje wa qwaqwa ho manolla lentswe lena. Re hodima thuta ya lehata e bitswang Golgotha, ke difapano tse tharo hodima thuta yena ya lehata. Sefapano sa Jesu ke sefapano se mahareng, sefapano se phahametseng, difapano tse ding ka mathoko ho sefapano sa Kriste ke difapano tse pedi tsa bathagiswa mmoho le konyana, e leng Dismas le Gestas. Tlase ho sefapano ke methwaela nyana ya batho, bongata ba batho se bo kgutletse morao, se bo tsamaile, ho setse methwaela ya batho fela. Jesu Kriste ka mora ho ba aneletswe a sene,
o heletsa mantswe ana a reng ho phethehile, ho phethehile. Momamedi wa lesedi, sefapano sa Jesu se ne se beilwe lengolo le manehilweng mantswe ka dipuo tse fapaneng, le ne le ngotswe ka sekgerike, le ne le ngotswe ka selatine le ka seheberu. Batho ba neng ba feta pela sefapano sena ba ne ba monyefola, ba bua mantswe ana reng, dumela wena o ipitsang morena wa Bajude. Bang ba bona ba mo tshwela ka mathi ha ba feta pela sefapano sena sa hae. Jesu Kriste hopola momamedi ha ba keta ho mo tlama, ba theoha le yena hodima thaba ya Gethsemane, ba mo nkile ba mo isa ho ramolao wa mehleng, former Chief Justice ya bitswang Anasi. Me Anasi yena a hlola Jesu ka molao wa Majuda. Nyewe ya Jesu ke enngwe ya dinyewe tse phahameng, e ne e sa lokela ho ahlolwa ke moahlodi ya le mong. Nyewe ya Jesu e ne e batla baahlodi ba 70 a metso e meraro kapa 70 a motso o mong. Re bona Anasi a nka keto ya ho ahlola Jesu, a mo ahlolela lefu. Ha ketile o ya nka o mo romella ho Kayafa, Chief Justice ya ka nako eo. Le Kayafa o ya mo nka o re monna yenwa ke Mokhalelia ha isuwe ho Pilato le yena o ya mo tlosa o re ha isuwe ho Heroda. Ho phethehile. Momamedi hodima sefapano Jesu Kriste mo madusing teng, hodima thupa ena bothata kore ho la ba le kopano se tshwarwang. Tumelle momamedi ko tsebise hore Judasi ya bitswang wa Iskariota, lebitso lena Judasi ke lebitso la hae, empa Iskariota ke lebitso la toropo ya wa tswaletsweng ho yona. Ka seheberu e bitswa Iskariota. Iskariota e fumanwa ka mora thaba ya Karmele ho tloha Jerusalema ho ya Iskariota ke dikilometara tse 80 ho phethehile. Ka sekgerike Iskariota e bitswa Iskarios. Jesu ma Iskarios ke banna
ba neng ba apara mese tjena kara mese ena ba ne ba tshwara marumo ne mosebetsi wa bona ba ne ba o hlaba ba o nwanyetsa ke ka ona baprista ba baholo le baruti ba molao ba batlile moiskarios bona haya ho Jesu o dumela rabi a moaka momamedi pasekenyena ke re hoe Maiskarios antsalete pasekenyena ba tshwere lerumo diphutheo di fedile ke Maiskarios malapa a tshwatlehile ke Maiskarios hobane ba o hlaba ba o nwanyetsa ho phethehile ntumele momamedi waka Jesu ha keta hore o phethehile lesila la tempele la waka lehare ho tswa hodimo ho ya tswa fatshe ho phethehile ditopo sa bahalaledi tsa tsoha mabitleng ka Kriste morena molodi wa rona hlokomela Maiskarios metswalle ya hao o phelang le bona ba tsebang makunutu wa hao sheba ho ga se bona Maiskarios na amen. Re phethela Mantswe A Supileng a sefapano ka lentswe la bosupa leo moefangedi Luka kgaolo ya 23 temana ya 46 a reng Jesu hobane a meketse ka lentswe le leholo a re Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao itse hobane a rialo a nehela moya me lentswe lena le phethelwa le ho kwala mantswe a selemo sena ka molomo wa motlotsi wa Modimo Ntate Moruti Ntlatseng wa Zamdela Sasolburg. Ke a o dumedisa momamedi wa ka lentsweng la bosupa Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao lentswe la thapelo lentswe la tshepo lentswe la boitlamo lentswe la phethahatso lentswe lena letla ele lentswe la bosupa ho mantswe a bueng ke Jesu sefapanong nomoro ena ya bosupa e bolela mosebetsi o phethetsweng ka makgethe nomoro ena ya bosupa momamedi e bolela phomolo ka mora mosebetsi o yentsweng hantle mupi e le Modimo ka mora matsatsi a tsheletseng ha qeta ho etsa popo ya hae Bibele e re ka letsatsi la bosupa ha qeta ho bona hore tsohle di lokile ya ba wa phomola lentswe la Jesu le tla ka mora mosebetsi o yentsweng ka makgethe wa dilemo tse tharo Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao Jesu ha qala o qala ka Ntate e le lentswe la thapelo ha qetella o bitsa Ntate hape ka lentswe la thapelo re hlokomela dikamano tsa Ntate le mora bonang le tsona re hlokomela tshepo le tumelo eo Jesu a nang le yona ho Ntatae Jesu ho Luka wa bobedi ha le dilemo tsa 12 a lahlehile tempeleng ha maya mothola
Jesu hore na ha le tsebe ke lokela ho ba teng mesebetsing ya Ntate. Ntate, ke nehela moya waka matsohong a hao. Jesu na tseba hore Ntate wa hae ke Ntate ya lereko, ke Ntate ya molemo, ke Ntate ya hlokomelang bana ba hae. Mme Jesu hore ke nehela moya waka matsohong a hao. Lentswe lena la o nehela bakgerike ba sebedisa lentswe lena paradidomi e bolelang ho nehela ntho ya hao ya bohlokwa ho motho eo o mo tshepang, ho bolokela yona, ho hlokomela yona, ho alosetsa yona. Ke ka hoo Jesu a re Ntate, ke nehela moya matsohong a hao. Momamedi, Jesu o tshwana le motho ya sebeditseng ka thata, ha nako ya ho tjhaisa e fihla o siya overall mosebetsing e le mmele wa hae, mme o phutha toolbox ya hae e le moya o ikgutlisetsa ho monga yona. Luka wa re hlalosetsa hore Jesu ha qala tsa thomo o qadile a rapela. Bibele e re ha ntse a rapela lehodimo la phehleha, ha tswa lentswe le leholo, mme ha tla moya o bitswang ruach hakodesh, e le moya o halalelang o fihlileng jwalo ka toolbox. Mmele wa Jesu o peperane, mmele wa Jesu o nyatsitswe, o dutla madi, mare moya toolbox ya hae e felletse. Momamedi ba mo rwesitse mofapahloho, mare moya o felletse. Ba mo hlobodisitse, mare moya o felletse. Ka mantswe a mang, Jesu hore le ha o ne o le thata, ke entse tsohle tse matsohong a ka ho boloka moya. Mopesaleme ya basare ke o Jehova fela mo moya o fumanang phomolo. Ntate, ke nehela moya waka matsohong a hao. Momamedi, Jesu ha re Ntate, ke nehela moya matsohong a hao. Bibele e re ha qeta ho rialo ka lentswe le leholo la tlholo, la thabo, la o tsosolosa dikamano, Bibele e re a nehela moya wa hae. Ka mantswe a mang o kgutlisa toolbox, ha qeta o kgutlisa toolbox a fana ka nepesh, e leng mophefumoloho wa hae. Ke ka ho jo bo re mophefumoloho wa ka wa tima matsatsi a ka fela. Bibele re Jesu ha bolawa ke sefapano, ha bolawa ke dipekere, o bolauwe ke lerato la o lopolla wena. Mme pasekeng ena Ntate, ke nehela moya waka matsohong a hao. Ntate, hae mo mametseng o le teng, ebe bana ba banana, ebe basadi ha ba bona matsoho a hao, na ba bona polokeho na, ebe ka nako ena eo re lwanelang tlhekefetso ya bong, na matsoho a hao a ka boloka moya wa mosadi le ngwana. Tshebeletso ena e re Ntate, kgutlela positioneng ya hao. Ha Jesu a re Ntate, ke nehela moya waka matsohong a hao. Ka Kriste Morena, amen. Le bitsong la batlotsuwa bana ba morena,
ke motantsi Makhele ya lebohang tsebe ya hao momamedi tlasa ketapele le leihlo le ntjhotjho la motsamaisi wa mananeo a lesedi me manini nyokong le moifohle wa papatso mmoho le botekniki ba reng ho wena ha re kwala le ho tloha mona mohau wa morena Jesu Kriste lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle amen.